toliko važan događaj, liturgija, da nas sveti apostoli, sveti oci podsjećaju da 3 nedelje uzastopno, ko se ne pričesti, ko ne dođe na liturgiju, nije više hrišćanin, nije više član crkve. I molitve pred pričešće koje mi čitamo, a imaju te molitve pred pričešće, kad se spremamo za pričešće i na taj način se spremamo, ne samo kroz pokajanje, kroz molitvu, kroz prost, kroz dobra djela, kroz biti dobar u onome što jesi, suprug kao suprug, supruga kao supruga, dijete poslušno, monah molitven, nego imamo i taj molitveni korak, molitve pred pričešće. Pa jedna od tih molitava i kaže da udaljujući se na dugo od zajednice sa tobom, sa Hristom, ne budem ulovljen od duhovnog vuka. Trošimo se. Demon nas čeka, on čeka. Ta borba je brutalna. Najveći čovjekomrzac.